siko guhera, ibyavuzwe kera ubu birasohoye. Ya nyenyeri nini bigiye kuzima, ngaho genzura ku itara ryawe ryaka. Ku migabane itatu y'amazi umugiye gusharirizwa, uzayanywaho n'ukura zicwa nayo. Hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Ku migabane itatu y'amazi umugiye gusharirizwa, uzayanywaho n'ukura zicwa nayo. Hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Umwe ku migabane itatu y'izuba, n'umwe ku migabane itatu y'ukwezi, n'umwe ku migabane itatu y'inyenyeri. Bigiye kwijimishwa mwese mube maso. Ku migabane itatu y'amazi meza umugiye gusharirizwa, uzayanywaho n'ukura zicwa nayo. Hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Ku migabane itatu y'amazi umugiye gusharirizwa, uzayanywaho n'ukura zicwa nayo. Hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Ikizira cyahanuwe na Daniyeli ubu kimaze guhagarara hera. Abiyudaya duhungire ku misozi, kuko gucungurwa kwacu kuri hafi.